Dakle, evo plodova jeseni. Makar da su se sirovine skupljale svaka u svoje dobo i pekle, da bi se konačno u jesen pripicale. A sirovine su prikupljane od sopstvenog roda, rođačkog, komšijskog, prijateljskog, da bi se na kraj gotav proizvod delio na odgovarajuće talove. Evo kako to izgleda u drugačije pakovanje, a spreću naslovne fotografije. Jer se navodno izoti flaša u odgovarajući položaj lepče i lakče sipa u rakijske čašice, a i kao lepo zvuči kad se čuje ono sitno klok, 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 klok. I sad bez brige nama da se prigura predstojeća zima do nove sezone. Živjeli! Ah.